klene wa nyopo gawo minute we de ke tutu le miapo dopa malafi gamuade. Topic ayale: wife beat husband over unpaid bills including children's school fees. Yet he keeps spending at drinking bar. Diekwa asro nyonu alungchua da sro nyonu. Nyonu fo sro nchua alabe nchua mava ganama famu. Gaka no nyida haba adejidi anu nweleji da susuma ta sro nyonwa de badeji. Mama fo ya makwa chiko hogamile. Nanya ba ma wonwa nwito koso na fowa. Bia ya. Lemo yiva yi alo imi amomie chichingbo na hafi na sebo ba nchu plus ron o de ko alo oba mada fu amada na saga boba nyonwa ye wona na ye nchu afui ayi mi eba je chichifia ba mi nkuma komiele a nchu ade o de kaji ade wo a ye nmenye ekalabota no ba wa fu for girlfriend so wa fu sro atradie afu adotu moto madu no foto mana mala maka na dedi madu no wufo so akpoga ba achibia lenchi no madu na kpontwa doko want to cover fear o the belt over trousers o mako avo wa mafo mvo fifia the table has turned ndu klode atrotome apato tranya yiba nyonu efu nchua ala ba nyonu be pe ba ala yo jabo nchuno na afa ajikpome a ma faji pom nanama de susumata o de bada o panaji o fu daddy ala be ma faji pomu gaka nunu le drinking spot eleji tobi agbafa fie hoya ma jigada ba manya nchu de kapa do da sienya wa kpo afaji o nanya ba anya nchu ade de manya nchu ade soro a afia wanya klanchu we come together miakpo afuaji ne vile miasia miamava miakpoji gake nu ke mienya lo nu ka we miesena nu miesena nya yiba ntu enya ta na afua ta miamagado miesena gomaba no ba mare na kpo afuaji ajeba wanya ntu gake miava nu fia la gafie ba fia miedu na hika ma fia nyata fanya wonya ba nyonu adu lia lo ma lo sia wo so ntu o nyonu adu lia lo ma lo sia wo pa ahia vi ntu a o da susumata ma si onoga sro walo ahia vi na fodi o ma si onoga adona wo sro walo ahia vi o ayata do komie woga adwe akpeko a ka apama vivi manyi bana jokpa fo mandia da mi jogaje ajo akpeko ka apama vivi fifi amia dada ya ekpe ba mia fofo mayu doda si womu bia nye ba laka na so nchu foge nyonwu ya tade tukpe nyonwu ya kinkon alo nyonwu ya gakpo ple oduna ike nsele nwunana ma akpana le nkuda ma ro fa sro gblema alo relationship ma na kpo nyonu a nyon koko atrileji gaka yo boyfriend alo sro a do kola sue nanye ba mala sue ha onya ton chukwa ajabo nchufa bubu de siade na yini itanya nye ya nchuvia tenye vigi olada kong I call them boss nchuvia tenye nchu yika jagbe gomafia yika makpeba maybe machiawi I will call you a boss nyamanka gayo nkoko avo bubu mana no anyi alaba no ba manya nchukwa jojo mu adi dari gbajaba atai wonya ayada ajabo nyonwa na data guni ka kenya ba nyonu na ba adachi de suraji achi okofui o oko orereji o nuka e okofui mi nya hade o gaka nya gbenye ba nyonu afo sura nchu alaba pe ba mayo doda si wo mu na onye ba madama yo doda si wo mu aba nchu enede fofu ai na naga wa wo doda si a alaba ba ba hanomba tanu panave nu ahafu munyi afi gbo oda baraji afama afo biabia yi wona bia do ku aba wo nyonu amafu la ma na ba nanya ba nchu aba fo moto uva kponu ma deje sie ba yo via taflache ava digbo de gbo wa bandita afum nchu ado li o fo jojo mu a difian ba
no like nyongwa da kwa jabo agbachi nyongwa gbo yenye yibe o dana shi opa home akọ boxer v singlet v ajiwi round neck adom v trouser de ka kwa vo ovu de nchuan ovu abachi nyonwa gbo amado woni nenema avu abachi nyonwa gbo hanya koso wa no redeem no gale nenema ha de na be ya fu nchua mieda da ya po point yo dadie nya ba nchua ma fu aji pomo gaka hanom drinking bar de ma ja cho anyu ba afi yo na kpoba no hanom la na ya hajala ogbo ve deng de ka va manu to wo mata fa de ka mo kata nya ga yi o kaka na think wa for do yi te fa de ka afu adoa you would surely meet a change aluna yonchu ya de homa you daddy de mi de mi anyoko wo ga ahaba ko chimula na trong ya lady manua kaka na dachi de so unchuaji atololue alaba gomenya amwa na fomu ade kwede makweba nunwi ya womi na le ka gbalanya anya yoga le 0550013423 0550013423 na yo a gbadona menya Mina Miagbloe madonu na oba na wanyo ale yo le gbowe a na akafe agblemia davi ya fosro nchua alabe ase gome ba mafaji kpomo ya tokwenya akoyo gayi okpo akoyi the drinking spot nchua do li ke wo jinkwikwwi do wona nya ba jinwa ku ho ga ko for drinking spot anwila amu ga ke pakpa kenya nchua fufu afi yenye tadu yi gbore ale kenya yale 0550013423 0550013423 afi madasile nu na yo a seda Signa ya baba wana baba yo fanya o ma yina no fufu na ona doko ena jamia kpokpo kwenye ya etanya imajurumie lenji ya ayi ale wife beat husband over unpaid bills including children's school fees yet he keeps spending at drinking bar yika go make pie kwenya ba mia fufu ya ma pu aji kpomo gaka apanu no nyawe leva vie ayata nanyebe koba de ejeshi alo pokoba de a mapuaji pogo nu yeso na do nu idevio na do nu yiwadula pa mamake gaka nu no do podo ma no ha trom do podo mele ni vevie ta na chokwa yi susuma ta mia da dabel no
Ye man yi no ga do asito no no ya kpomo de bare miafo agi ko fi lo lue. O hanya nyali fia. Ado shi da soro agbo afi fine. No ban ntufo nyonu a. Mase na agoma in a way ba. Nsada le ntwashi atanwa fo nyonu. Kaka mi ada da afiki okpon san ya le. Ayo nyaba mi kweto aha moji ta miafofo ya aha hola mashi. Da susuma ta ofui. Kaka nya bia ganto enya yiba. Na won nyonu na do si da soro ogbo. Da fa afaji makpota. Ye anaba wakpo afaji a. Bia yi. Bawodi alake mi woge. Yom la 055001 3423 055 001 3423. Ama yom yakom la Facebook plus TikTok. Invite someone to watch with you. Drop a comment and then make sure you like our page. That is all we ask of you. Novik Banto Lafi. Where's up? Taflache Magbona Kung, let me fix you correctly on the line. This is 99.3 FM. Novia de la Fi. 0550013423055 0013423 055 0013423. Na yoma don kujiba gbadona menye Mina Miagbloe madonu na obana wanyo Novia de la Fi. Okay, Madakuku Joda le wo radio bonanya ba ayom alona alamona to 0550013423 055 0013423. Where's on? Madakuku na le radio boaka jo. Then I think it should be your phone. It should be the phone or something, yeah. 0550013423 0550013423. Na yokwa towenya na adogba ayale Mina Miagbloe madonu na oba na wanyo 0550013423 0550013423. Nyonu ya posro alaba pede je ba ma faji pomo yo ga drinking bar alo hanopo ko no mu lo play mi adada nyonu awode nwito ya mi adaya ewo alo afo ya mi adada ya dede yenye nwito a amayo la chufafia apablave apabla topabla ne ya de mi asro ufum yeta mi te la chuapodo a nya bia ndi enye yi nwito ya mi adada wa na nwito ya kabia mayo gbona mi anososo mdeji na manya nwito ya nya mayo la chuapodo do yo nwumie lido a mi asicho mi agbo 0550013423. Where's on? Good morning. Good morning. Mina Miagbloe. Na wanyo. Yeah, mi hoga kwezi goni reka ji chogotoma. Nearly clear. Your sister. Your brother. Magara bonu. Aba mi afo fo nyanwe nya ba afi plus won la shiga krama afaji pomo ma review ma sukunya ji pomo. Enyema. Ga kana ta flash okwela ayina ve aba fika ala na gabupu ya mafia. Kakari ya foma avo dada ole yele banka na nkala kai ka odare review kla di lawo gbo ale ba onu dari bofi na khia ka su sora kotoku manie yento na kwa yire mo wu fa yiji ga kai ma wo mu na ma nyonwa ha veve sanvu kakaka akwa fieva awi sero re divate ina ba ta flachi wanya ashi dollar gbo kaka la kmenya banka alaba oyue re ajila ugbo ugbo ba ma chichi onya ga ka alaba ga yure ajila ugbo arang re ka ajila ugbo ni ala ka mo oji ala re yo nwe yi ta ya fi ba wa gba vo ba sero re di ba te hen Malik Pleofonia. Sorry. ta fuma no va glema se gomu o afina to he kala nyonwo hie na bia ba hine ati hine ya sema ga kwu akpa kamenya tonyema You akpa aweva onyo 0550013423 055
0013423 miada da ya kwosro ala ba pe ba ma yo doda si wo mu aba pe ya ba akposro aba via jijie na ma nwa nyi to mu kwa chi na joy ya ta da ba da mchuaji afui ala ina janwi afui ala yi janwi kala gbe bia bia ma aba ma afu aji kpomu kaka na ga eva shiko eje na shi ahanofo eyina nya bia nya ba awo nyonu fasro wo fofo ba ma afu aji kpomu de ye nya kala ma nya dada yo la tufa o dado ko na de sro chonka gba ha atufa inele. So I want to hear an advice from you. 055-001-3423 055-001-3423 na yoma gbedona menye Mina Miagbloe madonu na oba na wanyu afina adenu enya ya mie daddy ama. Wife beats husband over unpaid bills including children's school fees, yet he keeps spending at drinking bar. Ma fu aji kpomu kaka nunu le drinking bar o allergy jigada akpo ba togbi glo na ba ma wododo kpo nwi to hafi gada so de drama na nya ba oklo ntwada mili ye ji opopo le relationship ama miewe la kpoliko ya ma ba yi ba manya anu jira ma ji wanya na ntwada ka ba na kpo ifa girlfriend ji o gaka no ba do afia da wa akpokaba yo dole ahiam eta oglona ba from dating to courtship, from courtship to marriage. Now I mi dole dating amagara courtship ama you are closer to marriage. I ata makariji ma fi ma e doda shi wo gomejegechu na nya ba le courtship ama na pe ba eda 30 na won how panamati wa na 10 cedis alo 15 cedis na ba ko wash in the tamu awuna do ha panamati wa ha wu fama alo wa flawu anawo bia nya wana mi ba da mianu de yo gbo na oga amado gbo na ba na mi de soro kwa ma wa gbo ada huga amuka ta fodie wa to ablamu ala wa ekwe. Why will I be in courtship with you? You can know you ma do 30 ha you don't care about it. Ma kao kado ko na ba masro mi edo mate jinye pogo madona glida da tebe auto na mi de mia nugo manye doda si woga de o ma he mi da da akpla mi afufu a mo wo doda si anwi to enya fu ya akpa mi da ba legba mi wo fo manye ba na nyonu legbo o kple viwa do po na wo ji o do ma he na di chafia gada fa mafia ntu ya dada ba mama ba e wonya da susuma ta nhia nwa do no wom ne afam manya bu de naga kpona maji o yo ba be de soro gado mane madanglo bo makponi ba miagila do bo mia tutu ade nanu mu ihe na nanu uve mi cheko ba azaro ma le ready be ade soro adada na ba azaro de soro azaro ma ba de soro fifia na azaro de soro nu yi oje ba azaro na no na soro ma fie ayo be de soro ha leyi yinto no yo gba ono me na mako ga no gema yika ano fudem alo no tetem de amayo ba klova dadi aji desro jivi mako mama vi afi mako te ovi nya afi maku ma wala afi maku avo ama yive desro ba dadi mabanya na shigbedo do na shigbega o na shigbedo a ntuna no nku o makpon vuza na do ma shigbega naga o mabanya bana jinkua tafla che na nya ba nyon afuma la shi okwa adodo gala fa mai kana fla pad new manya bade nu ma klonkla pepsodent hua avo na ofle new manya ba toothbrush kamieza na ze 2 weeks 3 weeks kaka ina jingda kako ofle na bubu ayo nya jam so yina clubbing enya nu ina me afi mi va yere ngba na ve de sota ya nmawo nya ya wi lela mene ayo ve kplo ma repa vida de na mabo daddy provision mali o loje mi afle milk mi afle milo mi afle biscuits mi afle na no daddy ko avo o jagoji no glo nya mane ko jagoji na ma uvanu a
yo mo yo gada ngona pe ba doji kura ye nu da nya ye gloneta ga kana ma uma vanu wa ye dodo ga pa ma ve fu branch ana afuma no agbadum boko ayo nya mama ma do di ota ma ha ma tin bloga ni ba na flala na walo kaka iku akoni wa kwa fla vivi aro ado wa no out na yime anotafu yima ka yako jilado mi ma mi afodo da sia wo afi mi tutum ba mi desro akenya wo nchu na desro sro wo le gbo wo la fama jiviono achigba wono roga na ko gani o ma pu aji pomu ga kana ve no drinking bar anu aha hu de di na tanwu haya gloma la fia agbenye 31st mado po salary o hoga gba mado ko po salary o last week mado a cho yiva ya yo ko po salary o na za dofia ko glanda nnupo anu ya ko akpojijo afo edosro wu ma fama edo de vio wu ma fama nke jo fi ma plekete kwa dadi ano de dam da ji o abado ji o no ala ba manwa nwi to wo mo kaka mi ado mi papa ya handalo atenwa kporo kwi oba ya kokko ye lolu awu ye soro avo bia nya ba na kwachi dora mama gbo be yi fofa ko ya ba kwachi afode yemi ga lidoga ba nchua da fosoro nyom ashia be kpaji o ko na zukukula kami ba nchua awusoro amama afaji kpomu fomu akpave no nya fi mi da mianio nchua apofomu no nyi nyonu apofomu no nyi hafi mi da mianio kananya ba nana masosom la kpada ka ode ma fomu e agblepo fomu magara mo kwa be nyama fofo adachi dogwie de odadiji atova vie like how 055001 3423 055001 3423 055001 3423 bode alake wole ala imia dada zonzoli ya yemi agloba yenya dedito a ala bananya ba ajivi ede via gban sese no a makara jiba de wana kwa chikple do kwa ajojo gada afi na jiba na jodo kaka na chia ga ba wu akpa ya ma do glo na ba achia ba ma de via ayata achia agbele na nam de via bode lake na kpobo jaba mi aso afi wezo Mina Miagbloe. na wanyo Bokplito. mato Los intervenir. Da para programata. akpa Rodolfo. Pogbe mi lere. Agbe ipanya odosu. Ta nanya be olala. Ye amaraka we fa da shomu. Ko zuba akpona ba jema. Oba dachire jio. Ashitomono. A commando ba jeklo chikpo mlonyi awonkpa akamala ba onona maha adamila yama yengu nyonyom ita obula higara bananye ba fifia amatoli amala podoma na ba dogo ko kami trozu aton ala mi duye fa gbo chemi gadu garamo ajo management na gara ngoma plus super de via atema kpola na cho akele ya ko gbaru banto ko dadi e de via le ni kasawa no ya cho de via ba na kazugo deso sumata aje ba pa va kata da plane jigada ntu mi atororo mi na yero na hu agami nyonwa ado olawushi ewa lo faraka nyonwa dako kushia ya shima aflo ndomi adra akhafa akado hinchua doya omola nichoko batata operator sis na bai okay ayo la fama de ja seto amu saga akada po mo nyonwa ya ka ya dako kushia ira shima
Applaja do adra kako akuna na ko bua pa me ya. Ka fo ma do 10. Kaka ladu ka fo ya ma na fire jo la faru bole po. Mo na bobu. Ita aja wi ka na do ngudo. Asrum akpora ba. Relationship ami garore lekimi awe. Otawa zora ngobora mi. Akpu maganu. Aju maganu. Achie ha maganu. Akpa. Akpa. Honorable Lawson Teve, thank you so much. 055 0013423 ama yo mia kwam le Facebook le na market TikTok dono na mi mia we le donyo kataji invite someone to watch with you le ya ma ha na nya ba mia kwam ye na kapoje si asamba ya yo a atenu ayo fa number inye 055 0013423 055 Wife beats husband over unpaid bills including children's school fees, yet he keeps spending at drinking bar. Enyenye ba miada da yakuba basasa enya glome ba eye pashi dodo da ya sron chu agbo a ya go menya yiba manya ba koba da maleshi ega aleshi alo gano nasi kakana nyaba agavashi alo agavajeshi koa majana shita para ka chowu nunu pa o awo yenya sron la femme avio la femme nanya wu aba nyonu eleye tefede lake we na we ya ye jagbagba be ye fo ye so aba watro na wo nanya nyonu eye nko samanzi ya lake na we Madebe de is ropoga. Go woody. Wizzo. I'm gonna truck boka. Okay. I don't know. The flat chain too much in a new show. Never a gala show. What to do? Either her salary that you go to drinking sports. I don't know her. So at the end of the day, what is the benefits? Lo hanunuma. Is it brother fu so don't malaka fo akanyong mahadi manya fufu ye problem solve go amadu evadi jilauli akada zo akara jilauji ada problem eno oyo ovia afumule akabana na chira sonji be ma de beauty pomu na kuga ko ire drinking sport aba no ha ite na ko chia fudo a ai makpe la ta pa nyu la ba jila pa fa gbe ko dia o ko da sina mare ba mama ba nya re shere na ko tu ama kara ji ba je bo gere amma ya ko li da sina ji ada ji ne bare is strong no ya mula abala too much banya shena gara soro pa aka haye gaglo ina tare no rune anyo amada ndo ne bare ka ko chiro do yi gbere ka to mo fugere ntua e ko ntua fa ma ni a karata ga gagere ma yuko yan kuji yi gare ko kwanja ko ba ku agbada ita sometimes no one I'ma keep quiet. Don't think that person as a loose person. About me, I'm a boy. No. Akba. Yo. Novia de la fi wezo. No one you. Phone abubu araka mali na kwa yo. La bena ga yo ha kokokua. Na ma ko galalo. Madakuku nanya ba makpobo kokokwa nyara la si oyi kana jiba ya Miagbloe ku de this very topic mu ata na atankpo phone bubu ada atankwe ayomi kapo je si enye 0550013423 ga wo minute bla na vo de ke ga wi de ke kwa kama da sile wona pa akpa ya no 0550013423 afokwa mi young ba high de bia so to hello esinam gbofa agbofa
Eba hello Ohima Sam Loco. Debia se to agbendina o hamia wele doji. You watching us? Drop a comment, like our page 0550013423 0550013423 Revival Morning Drive. Nyonu ya aposro ala babe kweda je shieba doda si na lesi abanchu na lesro glamua momo ayata bajeji bode lucky wezo. Yo, ndo agbendina amashama tanya konkozo for me. Nyanya no bi no wanya. Okay. Remember right la kra. Okay. Nyanto minha sister alo minha apa foi oda. Nyama ko ma da kunyo. No nyaba so na na wo mi che munyo. Banto to nyaba akule tumba do drama. Inge nyagbanto. Evalia family wala insuasi ada jini fa family wa afiento akuduro kijibo ya awi nena makbo bari to trava si ha wi nena ma to tromo va vori cho yoga yiga ni to ga wona na mari fufu ko ya e ga no fu be sha gba nena ma ke yanya manyaso ta ma da ku kuna ya da ba na gara mi so family ya lo na kultu bado drama ko kuma makaraji ban wa afro akba ya wala You aweva wonyo 0550013423 0550013423 David ba nchuama apodo da si woma ba nchu na la pamu da susu mata ye de badaji yapui da yo susu na hu da yo do nanu manya ba da modo da ka wo do wom a galaxy akana ya kpo gakwa ajo yi de ahanu ahajirala ogbo abenui agbo ba fama nanya ba lankudi akpoga ba do ma himia fufu ya mi anwiri ya mi atoga ya venu na ha agbo ba fama mashigbe namu gaka he go get drunk, get back to the house and misbehave. Kaka bia never misbehave hade. Ashi doge na leda gboa abanyonu na afusro wonchu. Kana mara do agode. Ko nchu na no nyigba nyonwa na no jia no fun gbadagbada. Tadi tukpe. Wezo. Hello, doya seto. C'est toto. Papa. Miagbloe nyo. 0550013423 0550013423 Mabade kona mwada dua goda fama ntwe mu aha ho that by all means ananya ba mi ada ya tu ahia automatically ayi na nyigba ta nyigba no ga mi ada na noji ano fun gbodo abahu ene madana do agua papa mo ba nke ha ko ba ma kwaji kpom ha ko no mula avo na mada nu aha mu a awa mai na nya kpom alo todo mama akpole ka ma situation no na maga no na afọ wu wano mumum da mia no mumum da du hye no ngoyi ma no magbafa ano gadum ahugba masa toe ko na ba yi mama fofa aya shi dogara mama agbo kama ma ha ya hoga mila marumuna ano ndem marumuna mo gatin fona nwu marumuna aba chok da nchi anwa de to ba yoba unim red no muela ono chitre ano lodo kwa wune ya mama fofa well no via de la fi wezo Yo, Mina Miagbloe nyo. yo Mara kuna jipa Miagbloe ba. Adro sura dredre a umadi le the conchi unto kwe po no no ko vazo fu do ma hi ha nyonwa ha gbagba jam ayi na gbona afi oduna to gboba nfu a na galaxia be gblene le gbodoma afi do ma hi le gapupu mama ebi ajala ha malio
Ɖeviwo hã ɖewo hã woƒe lãme mekɔkɔm o. Hafi ŋutsua gayi gbɔdɔme gaɖe nɔ ha gamu gava aƒea me. Wòmahia yewo va hã gava ŋu ɖem kɔkɔ ɖe xɔ me ta dɔmevia ye wòdze be wòƒui. Gake le emawo katã me hã mekuxia mesɔv go kuxia le afi ma kɔ le afi ma ɖo mahia emewɔ fia hã srɔ̃ɖeƒea megake li ko. Srɔ̃ɖeƒea ɖoe mekpanyi ma. Wo ɖeviwo tsi dzi. Amada. Agblɔna míatɔ nyɔnuwo be le ŋuwo katã me hã ne wolé dzi ɖe ƒo ne wowɔ ɖɔɖɔɖɔ gatrɔ yi ƒomea gbɔ ne ŋuƒlɔmi yi ke le ƒomea sia woaƒe ne wo loo akpe. Akpe megadzo ha ɖo egblɔ be yeagblɔ be womanya ɖe srɔ̃ ɖe dekɔnu o. Now mekpɔ ame aɖe ko ɖe srɔ̃ dekɔnu ko srɔ̃gba mezu faya kpɔ o. Maɖewo ŋutɔwoe le ŋgɔ ne dekɔnuwo hafi wowɔ gake meva ɖeɖe mo ekpɔ akpa me kpɔ. Mekpɔ akpa me hã. Domahi hã nyɔnua hã te ɖe ƒomea ŋuti blewu keke wòglo nyɔnua hã hafi wòva ɖe kpɔ ma. Gake le emawo katã me hã medze be mía nyɔnuwo míanɔ gbema ɖe mía srɔ̃ŋutsuwo ŋu akpe. Akpe ewoe va wonyo. Evivi nam be nyɔnu ƒonu tɔ enya ya because I really want vevietɔ nye mía dada yiwo le atuƒewo to give us guidelines aɖo afɔɖoƒe aɖo. Maɖo ɖe srɔ̃wo fia ƒe blane 60 years 70 80 wole atuƒe and they live happily. Alo ɖewo srɔ̃wo ƒom kple atsixɔ gãwo me mi menyanyam o ye woe be woli okea. Ne ye miagblẽ ne mie miame yiwo gbɔna mianya be eyi mi gegege srɔ̃gba ke mi dze keteku ƒeƒle da ɖi gba. Ne mi ɖe srɔ̃ kɔ mi di tsi da ɖi ne ŋutsu nane ko miaɖi dogoe ɖe dzi ado ba nɛ. Alo leke mienɔ ge leke mielie. Wezɔ. Ya. Para kuda dia seto. Setoto. Medo ndinami. Ndi apa meto. Okay, mi fo nyu ya. Mi fo. Awi do nkaka. Ma uto enye do. Awu maraku anya na dari ndiare. Dokumenti ma bia ba la nyata fa nyonwo afi o klakla nso no jahia. Awu di banto velia kaka tonlia majiba ma bia ba nyonwo daja shi nso de na ma ko woni cha. Ina ya ban nso ma woni na ma cha wo ji banto ajivelia kaka ba ji tonlia de. Afi nso ba gbe na ore ana ba nyonwo nto so na ba ne ba awe Israel ma wona nwi ya cha. Afi o ba fo yo da ma ajaba ya wo suore ya kora ban kai rami ya ve waji fa fu mato adan ya jini kaka ma wo ma wo ha ba da ci dan choji fu ma nya ma gbo ba ta flashi ma na na ga ba wo fa so da pana tia yi da ji ba na nya ba wo la na ma ka nyo wana gbo no wo ifa do waji ncho fu mato wada jinu na le ko do ma wa ga ya wo wi akpe na mi akpe we va onyo fo mi da akpe 0550013423 wezo Obligo. moto. I'm back again. Okay. Anya ba na jola yo woro mu fula wo so platio. Anya mu yo wala. O juga da nyam. Koshia ya kama. Amama dagba. Apole ko gbe. Ita da kamanyu. Na mava ko no nyo. Da su ata. Le ka ke situation da sasa. Let's hand it together. Ela ma gbodon go ba, ntu fa lo kuna. Na nfa lo inaji da for Roma. I cannot know what to do there. Do what we can do. But if no woman am kala probably be blessing kata agba do vele tam. Apaji for all very important. So let all the men do their job. Akpe 055 0013423 055
0013423 yenye kapo jesi yoga na la adenu miakwa nyama gawi de keko akama tu kapo bogawo minute bla ton vode ke yenye yi opopum le miakwa do pa malafi 0550013423 05500133423 Tanya yella wife beat husband over unpaid bills including children school fees, yet he keeps drinking at bars. Okay, yenye nyaineli but mi adada ya adama fa ba da chi da nchuaji ko ya fuivafa ego me nya yi ba ya pe ba mai pa do da shi wo ma fa mu ga ka nunu le ba we a allergy manye jijo na nyonu adaka bagbe blada yes from the drinking spot kuda yes from la fima amuna no popom yawoda yes roli fida yes roli mamli deva zuku do jina ba yo chita fa adon na ka koshida gba fi ogboba fom manye jijo na nyonu adaka nuke wa gble na nya ba wonchu na pebo weekend ya ejiba ya anu nana ko nto na yide ahajira po ve jahama ba da fridge ma o danu no apam vo ko plus ro mi nonyi anui na mi mu am yam nonyi de mi akoko ma nu kai wa gble kaka ma do poga yika wa no ya be no drinking sport chun din fusanado an unum alia choma mi afumui gado mana tede amado yika hanum mumunu a afama ke nwa glecho alaba nyonu mu jijama namawo ajiro nchu adaba ya jaha ya fama ave no players ro kakene jaha ma ya fama fia do ha klotu pakata ko funfumene dabo mabu atako nchu aru gbagbaje ma yo ha yo sro da nchi yo nonyi jijo popo to kaka nyonu wa gbede edo nye na hehe yi nyonu aho ayi nyonu a adadaro ko no fufu ajun pra agbonyaro di agbale yo jeshi ko ogble ayi Australia dada gbo mi afi o ba de sro ta ya se go mo ba asro nyonu a doju na sro nchu ta yi ha ba de sro ye wo ge wo le awe ba ntwaru mu kpo jijamo maba madu ahanum emye nwufumfia ntwara kwa udara bota la chere tefia tamabumfia mana na ke yueva chimate ayo le into yo hoya otu amamne da baji ya homa jugba yo na loma jugba opapam majiba ya si plato wa iji vega na yo ta yo kwa udara bota dogola fam nchuado Olivia modu ahia jeje gaka nyonu ado fa ba male na ota awe ba do ba jahia awo no leji afu ba lo ba jahia ha trouble ye nchuado ba dena katashi alo takashi o ba dena takashi mabe yo ji opom aya ta na yo cho ahia bia maka o hanya na npam afado Olivia na gadama ina bi akpon chupo do fa nyonkwa shinwe na kpogele kakene nyonu amagble amanyanya go mado Olivia nchado Olivia mu dore ko mu gake a nyonu oji kpom and they are looking so well into suku fi hamne de viao na magble amanyanya go amashia makple to e mado oji doga na nama mado la chuapa vu oji jidofa Ola fi ma vu o ma jiji dedi maruli jido duata o jiji dofa o ma po bu ba de yo do ji ha wo fia yo do fia ko yo de jidi yo jiji dedi dadi o danudi ontu awe o ntu amawe o aho mashiama plato mashiama faji le vovovo manye ablama bona fi faji hoga woto afi ma kuto hoga woto mashiama plato kaka bia nye ba anya mana na wo nwa you feel it won't ha nyanya ga na manyonyo mu anya ma yo wom nyito ma why can't you learn from them na dachi dogofia
alo jengo so kwa atu ashi of a logly Miagbloe ala ba ha hola me ha shi miata dao nyamo yo nye tadi tukpo king kong la chwa opo mia so ufu ma wede kuku miakpa mianchu ayi o holy ko bale mi ashi wo mi gba fa ji popo nubla nu to mi gble do da shi ade nyonu adedeji anyonu kpogafia akpa vidama afulafu adro nu data nchu la fama alo la chite draft down like how nyonu ke nanam nu mana Georgina aya tama unava mianu miatro de mianu on ba mianu nwanwi towom ba masiama faji na jema madakpa ba adoto revival morning drive alaba I have some few messages here on Facebook mako patakata kwa kama dasile nunu vanunya aguda but good one there Django boy but gorgeous thank you so much Starboy you are doing awesome work thank you Nyamao Christina great job Dadali Abel I can watch you live thank you Samuel Chichogbi Hove good morning I'm watching live from Tema Harbor Port thank you Eche Navama Bismarck you people are doing a great job may God bless you all and keep strengthening you people for the great works ahead Don Bright madam you are doing a great job thank you watching live from Akevegui Lumo David I'm watching live from Kasua the central region of Ghana may God bless you all for the great work you people are doing Afo Noah Konguvu Daniel Povi Alex good morning Revival FM please watching live from Accra Kotobabi Abavana Junction thank you so much Madak Baba do to manana nyaba gawieva kwa masidaga le wonafa akpayanu alaba DJ Energy na anami hagba vivio vuva sede gawieva myama yokata adoto myapa wona ya myama yo join myama yokata nami message kata maba akpa myawele doji kakaka maunto na donu semi madupuga ahodo machochopia na nyaba matrogbo a don kuji ba DJ Energy anom ya gbokle hagba vivio vuva sede gawieva ka madon kuji no ba vudu na yide Royals Clinic labo ala ba fima ogbo opoga nyi afulapo na banu ya dafua yira fima de Energy via for be anokoji inkle de via hayira fima wole abo agbolete junction na do fima ko gbo opoga nyi ba fima pogbo nyele ya ta hayi ba wa pogbo akpa ba do to Revival morning drive ma yivie mava Easter Anyeba mama